هاتیه گرم بری هر تش جبن کنترل درکه و ام دکارن جور برد و خلاص ببن. هایده گوره گرو او دو حواله هفه باشن و هر دو حوالین باش سری منطقن تشخله. مرحبا هرچه بود مرحبا سیاوی روزك چی خواست خوشه نوسا ویا کاری tam du وقت خود هاتی شغلی چاوله باری بینره ماسیم پارا میشید خواه واو خوزی تزانو بیا بیب تو چه قسمت قهرینی دف شوی احلاقی خو بردده ازوی بابش بویالی چم هاو تو خالی سر که کتنی الخواد فکری چابر چی حرام اری به تمامی راسته لتو زانی كيفا مجمع سيارة جناي ام بيل مرا برزقري كافا خواب خواه حال بكن يا قاري هيكو تشقلك مزن دا نكت مش بر هرن ام هفدوره هر نفجنیه ها؟ اره تمام یا کاری از کارم سوند بخم کجبر کو از با آوه نزانم هنگی تو یه حلکی خواب من بکی تو بچاوه شل من دنری تو بی قیاس کاو که اره جور هون گشت یکن تجده هنکی زده نچران؟ بلا جاره که دن چاوه مبتنه که نه وقت خواه من نیگرویه شقاس هرچکی بعکسه ام بیلم بلا راکبه پر بتلیه هایدم هرن چالکی ببینن بتلیه ایوی هاو به هر چیزی زده حنکی خود که او دهبه کی چابر چیه نتشتکی دنه ونالت لی به هرچه بوزگه چابرچی تمام مسقط جگره که کوه بکه وی نم بون هرچه باز ایگو هر کرد چند زارو کن حنک چی بون از مراق دکم کیف اگر کریه چو بویا نجیره من دکاری بسون بخواره کتوه که کوفی وسا کریه هیکو هرچه سپیم ناپوش که خواه ارشی سر وان نکریه دوی ای اف حنک کریه ام ببینن هی هرچه سپی گوداری که جبوان پاریکم تو دبیجی چه؟ بیشتی خواه که باش خوارنا وانا هر تن پر خوشه آوائه 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 شبو تکادن شیل بره اوی وی چاره سر که هرچی باز اوه چلکا من سیاوی لحنبر من جد تفگرین درست هست که باشه لیجناو پیوه تو کس نکاره هنکی خواه بمید که نوازه ماسیل من دوران ارتم پر خوش لیوه جاره تو نکاری من بخاپینی او بیهاوه هر تب حنکی خواه بمید که از فلک اویل شاش بکم پلیقان و گریایه آلی کاریم که کاری ویلا ندی آلی ره اولو کیه او سیعاوی چو که بسکن پلیقانه بگره هایدی ببجه یا کاری وی دروینا پچوک خل کوه شرطیه او سخته کاره که دزا ماسیایه هی وستانکه من دین عردی اولو پاشیات تیه او هر تم خود دخه پاشیات ته هرچی بوزک در حقی بده دقاقی بفکره پر زوی هرست بی و پاشش تو دبیجی دی دارستان دا چما حوال من تننه از خوازم دا کمی میشه از دکانم بفرم جبو خودم دین عرده از خودم باشه استکم از پری ترسم و دخواست نک ماسیش تر بینه خواستو بردل تا خوش بکه حوالی پر گرام بوهایه وقت توش زانی حوالی تشتکی دوی به حق کرن از هرم وی ببینم و از جیره ببجم کو
Ez ji te hez dikim û ez ê careke din qet hêrs nebim. Ji bo ez wê dîsa bibînim tu yê alîkariya min bikî ya karî. Ya, Erê, ez ê alîkariya te bikim. Erê. Lê niha pir dûr ketiye. Wî. Hengiv. Wey, dev ji min berdin. Ew tişt mirov dibehecîne. Ji bo çi min ev rê hilbijart û ev moz min diqeherînin. Lê tu ji hingivê ku neket destê min re çi dibêjî hê? Li pêş ve em dikarin hinek din jî hunguv bibînin. Haydi herçe bozik. Divêm hevalê te seya avî bibînin. te ne goçe, em ji vir herin weştir. Tu li ser tîka xwe diçî. Tu ji bo bûyerên li derdora te diqewim fan bikî tu qet li ber xwe nadî. Her tim tu dibêjî qey herkes li hember te ye. ايه يا كاري اول ما تقرا هذا مرم بيشيوي نا ساكنة بنيرة تطبيقي هيج انت وسلويه Pelêkan li were min ewlewî alî cem dît. Erê. Divê em di vir e derbasî aliyê din bibin. Bisekine. Bêrn ez pêşê derbas bibim. Wekû em ê bi rehetî derbas bin ya karî. Ez ê hema li dû guregurê biçûk herim. Tu jî bisekine heta em derbas bûn were. Temam Bo moziko. çi ez di dawiyê deme? Çima em giş bi hevdûre naçin? Ji ber ku tu pir giranî. Ji ber wî dibe ku gewdê darê bişkê. Te got tu giranî? Qesta te çi ye? Tu mehna pêva giranbûnê nizanî. Tu dikarî bidomîn ya karî. Ji we heye hûdê ew qasê bi rehetî ji min xelas bibin. Na! Na herçe bozik. Bisekine. Tu yeme bixînî. Ew babû te ez diçem werdikirim. Çi? Te bîst bêzik têro Ev goçî. hes pir giran e. Ew babû em her sê jî bimrana. Min bi têra xwe we şopand. Ez dixwazim herim malê. Bana kiştik ji bin serê saya avî derketin. Hey! Hingê em dikarin paşê herin. Herçe bozik. Ji ber ku te wek masiyekî min zeft kir spas dikim. Te ez xelas kirim. Erê werhasıl. مرحبا هبالو مرحبا رجبوز Saya mina avî. Pelêkanê. Tu vegeriyayî. Pir ji zû deyê tu çûyî. يا قاري من دخواست از دي ساعته ببینم و اف جم و وی جیه خوش یا قاری Tamam ev tişkî têra xwe و hissedar ماسیه e. به هرمه ای هری باشن هنجی زانن هوالن برا زوب زونای دیتن و جبر که دنیا پر گرمه مجی گوت از آن هرم و باش به نو سای هوال نو تو نزانی بی ام چخاسی البر چوینا تکتن جبركم انتو دي سادي تاس بركي خوش مرجي بوزك Bi dîtina te kevxweş bûye. Pirsgirêk tune ne wisa herçê bozik. Maye ew peyv dikir ne tu bûyî. Xwecî tu hevala min ê lê ev tiştana gişmeş çend dûr xist û ez pir birçîme. Pir birçî. belki tu Aştere. Evaltî ev ha. Wow. Am nam 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 nam. Am.